Oyuna geçiyor ya. Ha, niçe var? Ne oldu? Hiç normal. Gel savma degan doğuş gerek. Ben aytıyorum 10 gün yok çok oldu. Так, бұл Соқұлық мал базары. Шыда 13 декабр. Біз Соқұлықта жылқы базардағыз. Бұл жерде мына навестасында чоң аттар арасындағыз. Мына бір қанша ат тұрады бұл жерде. Саудасы болғандары болды. Енді болып отқандары бар. Ол электер бар. Сол жердегі жылқыларды бір рет таныстырып өтеміз. Ондан өсе бізбенен біргелікте жылқыларға сарышып салып өтіңіздер. Мына моғыл торы үштекен жазғы жаңасы. Жерде. Ар жақты қарап тұрған. Ошоның содасы кетіп тұрады бұл жақта 116 000 баға берді. Дағы көтер отады. Есі 150 000 сом сұрайды. Мына моғыл жердегі. Үштекен азыр. Қату қойыт екен. Бағасы кетіп отады. Сатылады оқшайды бұл базарда неге. Adamlar katı çalışıyor. Motorunu gösteriyoruz. Tor at sürdükü belki. Kança yaş bu? İşte. Kança süre otası? 130 000 som değil. Sokuluk pazarına çıkıp dur. Nomer aytın. Nomeriniz var mı aytık o? Yok bu. Bu kayakın жылқы sözü. Çüydün жылқысы eкен, ha? Ama boz aygır var eкен, köң. Moğunda sıra öteyін. Qandayсыз? Assalamu. Sıra öteyін aygırımız. Bu qancha yaş? 4 yaş. 4 асы eкен. 4 асы. Buğa qancha sıra otası? Buğa qancha sıra otası? 164. 160 000 som deydi. Boz aygır. Boz aygır mı? 160 000 som süredi şu. Kelişken at eкен. Öte жақсы. Hamına moğol жақта 2 at тұрады. Моғы аттағы бар екен жерде. Бұл жақ қарап қой. Тартып кетейін, а? Бұл қанша жаш? Лекасы екен. Қаяқ жылқысы? Беловодский дейді. Мынау шу. Бағасы қанша болады? 160 000 som sürеді. Neler var hem burada? Үйір жылдамдық дейді, а? Номерді айтып қоғыла. Номеріңді айтып қоғыла. Номер. 0709 03 05 90 дейді мынау шу. Жерді атқа. Ол жақта мына келішкен торы тұрады дағы бір. Торы ат. İki butta tenkta kakalan. Sıra öteyina sizdikini da. Qancha deb otasiz? 140 000 som bu. Qayaq жылқысы qancha yaş? 4 yaş, he? Местный жылқы. 140 000 som sürüp otadi ekan buna kelishken. Artlari жақсы ekan. Mına şu. Mına sodası ketip otқан жерде satıldı oqşaydı menimçe ketip. Бұл сатылған ұқсайды. Жаңы ноқтаменен қойып тұр. Күнжелесі деген. Күнжелесі. Так, бұлаттың есі жоқ. Ол жақта 3 ат тұрады. Азыр мына ұшылаттарды көрсетіп өтеміз. Моғы бар екен, а? Так, моғылады. Бұл қанша жаш? Үшті. Азыр үшті дейді моғы жерде қашқа. 3 yaş. Bu qayaqın жылқысы бағасы қанша деген? 200 сұрап атасы. Қаяқта тұрады бұл? Соқұлықта. Номерді айтың. 0502 06
4 5 6 7 45 67 deydi. Mына ушул жылкы экен. Кышты дейт, жазга жаңы асый болот. Амогу сүлүк кара бар экен бул жерде, жашыраак окшойт болот дагы. Буттары. Сиздики канча жаш беке? Бирөөдүкү, Мына жакта да асында көрүп. Сиздики канча жаш беке? 6 жаш, 3 асы экен да. Могу темир көк. Канча сурап атасыз? Канча? 5000 деп койду. Могу жерде 2 ат турат. Жоон аттар. Могу ат бар экен. Сиздикиби бол? Мына тору, бою узун, кең көкүрөк ат экен бул дагы келишкен. Бул канча жаш? Айта бериң даныйлар. 6 жаш. Артын көрсөтүп коеюн. 6 жаш, 3 асы болот. Бул негизи аэропортто турса керек. Могу жоон полутияж бар окшойт. Так, Алмамбет аке, айта бериң, баасы канча, каяктан келген, нелери бар? Улагы бар, үйүрү бар. Улагы бар, үйүрү бар. Ат эмен аткасы сонна. Соннат. Не 200 сурап. 200 000 сом сурайса, булчу? Буга 250 сурап. 250. Бул не порода бул? Бул российский. Российский. Полтяжбы? Полтяж. Мына ушул ат номерди айта бериң. 0702 87 56 56. WhatsApp бар, WhatsApp бар. Болду, берекасын берсин, чала бериңиздер. Могу жерде соода өтө катып кетти. Жанагы тору быштыга, жерде сымал бышты өтө катуу кагат экен. Мына талаш болуп атат азыр. Салып көрбөдүңүз жанагы аткан? Барат. Жакта соодасына келип атат. Өтө катуу талаш менен. Өйткені өтө катуу кагат экен, башында көрсөткөндөр жанагы көк атты темирге кага каккан. Мына ушул. Бышты жазга жаңы асы дейт. Токтобой сүрүп кагат экен бу. Өтө катуу. Бул ат ушул жерде сатылса керек. Биз эми базар ичине киребиз. Жылкылар менен тааныштырып өтөбүз. Биз менен биргеликте аягына чейин көрүңүздөр. Базардын ичине кирдик туугандар. Могу проход уйларга чейин тайлар менен толуктанган. Ушул жактагы тайларды бир рет көрсөтүп чыгалы. Сокулуктагы тайлар. Могу жерден башталды мына. Балтарашкалар, кунамдар, жабагы кулумдар, тайлар мына ушул жерде турат. Могун соодалашып атат азыр. Ээси. Так, булар ургач окшойт, Булар ургачы байталдар экен. Буларга канча сурадыңыз? 35 000 сом. Булар байтал да, 2 жаш. Балтарашка. Балтарашка. Жазда 2 жаш. Жазда 2 жаш. Каякындыклар булар? Местный. Местный. Мына арты бийик болот. Күн желеси деген. Мына байталдар экен. Могу жакта сатылган окшойт. Могу каратай алынган окшойт. Тайлар 40. Ой, үстүндө да бар. Үстүндө эмеде, Эркек тайлар. Эркек ургачы. Сатасыз. Сатам. Болду, 36-тан сурап атасы, байланбас тайлар машинанын үстүндө бар. Үстүндө. Номерди айта бериң. Номер. Номер айтшы. 773 0773 47 70 47 70 37. Байланбас тайлар дүң баада сатылат экен. 10 тай. Кузукта 10 тай. Мына байталдар дагы кош, Байталдарга 65тен байтал. 65тен дейт байталдар. Так, могу тайлардын ээлери жок окшойт пока. Могу жерде 2 тай турат. Сиздики эмес бу тайлар, таксыр? Сиздики эмес, Так. Могу жерде 2 тай бар. Могу жабагы, могу тай окшойт. Өтө келишкен тай экен могуда.
Esi kim boldu eken? Hiç kim yok, turat. Esi yok, turat bunu. Instagram mı? Ha? Instagram mı? YouTube'ga. Tak. Bular jabagılar okşayt ha? Yok, mallar 40 mingden bolot. 40 ming so'mdan. 45 ming. 40-45 Hazır ming. bazar kımbat. Dolar götürülmedi. Dolar köterildi, bizden жылқылар daha köterildi. Ama onday jabagılar eken. Kamçıların bası sıra koydu kamçılar. Kamçılar 700 so'mdan çok bölüme çağırtırlar. Bu kamçılar 700 so'm eken. Kim jasayt bunu? Siz jasaysızbı? Bu bayke жазайт. Белек сокулук айыл, белек айылынан болот. Sokulukta belek ayılından eken. Bunu özü tüyüp çıkartıp söylese mi o ciplerde? Колунан баары келет. Kayakka çok attım kayakken. Bir kamçı, moğun nen sağ, sap. Sap neden karmalar? Толгунун сабынан. Могу байке жазайт. Белектен дачасында турат. Siz jasaysızbı? Чапкан аттарга жакшы Кыргызстанда болгон ушу чапкан Az ulaq sezonu gelip zakazlar men jasap atasız. Жақсы. Өркүндөй берсин. Колуңуз гүл экен. Перде жасайсызбы? Değerge geçipem kamçıyla cügöl. Камчы жүгөн. Насыл экен? Жасайсыз негизи. Дагы жасайт экен мына. Туугандар. Öyle tutartırım. О. Так, олар сурап өтөйүн. Байтал булар. Кунан байталдар, э? Top erkekler. Эркек. Булар канчадан сурап атасыз? 55. 55 миң сомдон. Бул жабагычы. Бул 45 миң сом. Бул Erkek. да эркек экен, а? Жакшы. Баасын берсин. Болду мына. Мына портерге байланган тайлар турат. О. Чөткий тайлар го, Закон Кандай taylar bu. işleriniz bultap? Булар канчалык тайлар? Качан чыгат? Ким кеш чыгат? Bunu 55 bin ota. 55 миң сом кара тай. Мынаке, могу эрмек байке бүгүн ушуну 50'ge berbe atam bunga 50 миң кылсам бербедим мынаке. 50 миң ушу кара тайга, э? Буюрку кулун да бул. Kulun Belki lan. kulun. Ha, Mosuna 40 bin berbe atam hazır. Kana? Biraz 41 minge emin kaldı. 41 No, minge. Karatay. 41 mingge çıkarıp koyup dur. Berbedim. Markası 45 minge berbedim hazır. Turuşunda. O kara tay, э? No Karatay çılar. 5 mingge değil. Эсилчө кызыккандар болсо номерин берет. Boldu. Uşul 3 Nomerini kara tay. ayıp koy. Aytıyorum. 0704 83 82 22. 704 83 82 22. 82 22 deydi. Boldan da çalıyoruzlar. Şunu sokulukta turat. Ama o taylardan iyisi çok okşaydı. Ama o taylar var eken ki karmalı turat jabagılar. Kança aylık taylar? Kança aylık taylar bunlar? 7 aylık taylar. Kançadan sonra atasız? 45 ming so'mdan. Buğaç taylar eken buna. Mesni taylar çüydükü. Ama o kara tay var eken ona. Siz kança surap atasız? 45 ming so'm surayt eken. Moğu var. Siz kança suraysiz? 40 ming so'm moğu to'g'ri tay. Jabagılar hali tay bolup kalıptır. Soda qilib o'tirdi. Boldu mu? Ye qanday? Jasaltar yaxshimi? Yaxshi o'zi. Yaxshi keldingmi? Bergan buzmadimmi? O'g'il o'tam. O da. Bayaq aytmayda turayın da. Mana televizor. Ol Bo'laver. mo tay alib o'tadi. Yaxshi. Mo jeydi qashqa qancha suradingiz? 45 ming so'm. Erkekmi bu? Erkek. Erkek. Bu yaxshi tay ekan, sini var. Qara bu yoqqa o'tib ketayin, ha? Sizchi qara tayga? Urg'ochi. Qara ger, urg'och. 42 ming so'm. O qashqamiz sonun ekan. 46. Bu da urg'ochi, bu qashqa? Erkek. Qashqa erkek, jabag'i. Va qayaqning taylar? Safqos Frunze. Mesni çüy. Bunlar Talaslı. sizdiki ha bunlar? 65. 65 ming so'm. Pul 55 ming so'm. Men mo'g'u ko'z chotki taylar ekan. Nomerni ayting. Nomerni aytib qo'ying. 0700 26 13 11 11. Mana uşul iki taylar mana жазга tay болот 1 жаш сонун экен. Safqos Frunze'de турат экен. Өйдө да дагы тайлар бар болсо керек. Кайсыны сода? Аны тарттык, көрсөттүк.
O tay бар екен, Çım қара. Siz қанша сұрадыңыз пәке? 65 bin. 65 000 soğan. Süret konkretne ekan mına. Жыла өрәйлі содасын берсін. Konkretne ekan. Моғы етті дағы бір қанша тайлар тұрады. Моғы жейді қашқа тай. Biraz çatak sal otat. Bu tayınız қанша пәке? Ne? Maqıl жыла өрәйлі сақа. Тартпайлы қойғылады. Жейді қашқатайды қарап отыр. Жейді қашқатай. Қанша баға берді бұға? 45 беріп отыр. Сілер қанша сұрап отасыңыз? 50 000 сом сұрайды екен. Жақсы тай екен бұлда. Төө. Амыноғы жақсы тай екен мұғы. Жалы қырт болған. Бұл қанша айлық? 50 000'den 8 aylık. Kayakın tayları? Talas. Men tat var buğa. Düşpeysin oğuçu sur. Bir düşöten 50 000 somdan. Добайкен. Talas. Geceler zakaz vergende tartıp ketemiz. Hop. Geçiriz. Sizdeki kança? 48 000'den ha? Kança aylık bunlar? Mayski taylar ekan mına. Mayda bir yaş болады. 48 000 somdan sürüp otat. Boyu biyi gele taylar ekan. Sizdeki qanday? Görürsüz. Bunu alып çıktınız mı? Бұл bayağı kuluna 4 aylık. Buğa qancha sürüp otasın? 40 000 som suraydı. 4 aylık buna. Sütten erte bölünüp kalmadı o? Ayla yok. Ayla yok. 40 000 som suraydı ekan. Nasıl kulun ekan. Yaxşı kul. Buna biz pazarın başına geldik. Moğu 2 toru tay 28'den satılıp tur. Mına arjaqta turgan kişineler 34 000 somdan surap atat. Baylangı taylar. Baylançı taylar. Mına hem pazarda biz jыйынтыкта atabız. Salamatda kalыңızlar. Bizden videolar basıp komentarı kaldırıp, жақындарыңыздар менен бөлүшүп туруңуздар. Демесе biz jыйынтыктадык.